газета «Яны Дуня», журнал «Наш Крым», журнал «Юлдыз». И они с удовольствием участвуют. И, пожалуйста, Назифа Абдуллаевой слово. Пожалуйста. Селям алейкум, урметли сайгылы мусафирлер. Тедбірімізге хош сефаға келдіңіз. Добрый день, многоуважаемые гости. Мы сегодня все рады вас видеть. К нам приехали детки издалека. Сейчас я вас с ними познакомлю. Біріншіден, ұзақлардан келген біздің адыгүзел балачықларымыз, Буюк онлар мектебінің талебелері, ве ондан да ғайры да келген мұсафирлер, олар Белая қасабасының более бір мектеп талебелері, Буюк онлар мектеп талебелеріміз, олар Милли Буюк онлар Исмаил бей Гаспринский адына уч санлы мектебінде оқилар. Бұл балачықлар есе 25 ве 23 санлы мектептерін талебелері, олар бізге Ахметшілерінде мұсафирге келділер, ве Марина қасабасының 28 санлы мектебі. Сөзімі башламыздан әлбетте мен біріншіден Аметхан ақында сатырларыны болейжан көңілден қатырлақ оларақ оқымақ істеймін. Өзің güzel, адың güzel, Аметхан. Күрешлерде элак олдың, Аметхан. Бізділер үшін, ватан үшін, халық үшін күрешлерде элак олдың, Аметхан. Şimdi мен бірінші сөзімні біздің ады güzel Ерайханға берем. О бізге милли байрақ ақында шиыр әзірледі. Бұйыр. Karayçın Nazlı 9 yaşında Büyük Onlar İsmail Gizli adlı Nazlı maskeyi çıkar. Nazlı maskeyi çıkar eline. İdris Asanim, Vatan. Kırım bizim vatanımız, vatan bizim anamız. Biz vatanı bu dünyada en muhaddes sayamız. Onda asıl doğdu halkım, şekillendi dilimiz. Dağı, taşı söyleyip dura, budur bizim ilimiz. Gözyaş çeşme, Han sarayı, abidiler, cürmeler, onlar bizge munda miras, gönülge ruh verir. Munda her şey bizim kıdır, munda yer, kök bizim kıdır. Vatan bizim anamızdır, anamız bu vatandır. Bu adı güzel kızçılığımızın, onun adı ve soyadı Karaçın Hatice'ye alkışlarıyla karşılığa bağlanır. 7 yaşında. Yakup Şakir Ali, Vetan. Vetanımız güya cennet, pek minnettir el gerek. Senimizde duygularını titretmekte o beni. Vetan sevmektir, imandadır. Biz severiz vatanı, memleket için can verirmiz, kazanırız biz şanı. O güzel mamur yerler, koyu yeşil tarlalar, gönüllerge pek hoş gelir, akarsular, gelvalar. Bir şefkatli anadır o, açar bizge kucağını, inirtiler, şırıltılar, doğur bir bucağı. Şereflengen dedelerinin elleginin bu vatan, bundan ötürü işçilerdi yurt işi için fedacan. Daha bir adı güzel kızçılığımız, onun adı ve soyadı Karaçın Elmas, 5 yaşında buyur.
Ayşe Kokiyeva, vatan nedir? Vatan demek, yürek demek. O yürekке vatan gerek. Vatandan gitme erek. Vatana halkın gerek. Vatan demek tuğan toplak. Şı akkan çoklak. Vatan demek tuğan yağın. Çölde uçkan neller serin. Vatan demek halkın yağın. Tamı atkan teren. Vatanın buzunlu diyar. Kerekte güç sanatçı ya. Vatanın bu ulhan yürek. Bu yürekке vatan gerek. Vatandan gitmeye erek. Vatana halkın gerek. Ben daha doğru tanıştırmak isteyeyim. Bu Kur'an'da endi aytkanыңызга билгениңизге көргениңизге көре келгилер бизге буй болмастан бул балачыклар Карачул соядын ташыйлар ve олар более реклама yapам. Yani олар Instagram, мен билесем Facebook'ta da ve Одноклассниктер, YouTube'da blogunu алып баралар. Ана тилинде öğretilir. Buyur. Sen olmasan seydimler emin. Sen olmasan aziz halkım, kim horçalar şavle saçar yoluma. Sen olmasan bülbül konmaz, kalem tutkan koluma. Sen olmasan kim parçalar yüreğimin buzların. Sen olmasan uşurum ben buzlarım. Sen olmasan yolda izde kaltırar sızlarım. Sen olmasan yerde kalmaz ömür billah izlarım. Sen olmasan kim eşitir vatan degen sesimni. Sen olmasan men ölgen son kim hatırlar nesilmi. Sen olmasan ne ay doğar ne tan atar dünyada. Sen olmasan ne vatan var ne ana var ne baba. Sen olmasan ne Yalta var ne deniz var ne ada. Sen olmasan yankıramaz yerde gökte yerlerim. Sen olmasan yansın batsın bereketli şuhırım. Sen olmasan aziz halkım kimge gerek bu dünya. Sen olmasan ey güzelim öksüzüm ben Kırım'da. Білесіз, мен белесем, более көретем, машалла көремішлар, более балачылар olsa, иншалла кележегіміз көрі olur. Ama мен белесем, сіз fikirme қошылырсыз, бірінші әрші айледен келеді. Ve bizim misafirimiz, yani bu balacıklarını bizge getirgen böyle uzak yoldan, bizim adı Güzel anamız, adınız? Aliye. Aliye Hanım ve babası Hasan Bey. Maşallah. Biz Карачул YouTube kanalı olarak Kırım Tatar tilinde balacıklar için Kırım Tatar tilini, ana tilimizni sevdirmek, yaygınlaştırmak, darhatmak, balacıklar Kırım Tatar ana tilimizni unutmasın deyip uğraşamız. Siz sağ olun. Bu kadar iyi işler yapasınız. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Geldiğiniz için size ayrıca çok teşekkürler bildiremiz. Devam edemiz. Сегодня детки других школ приготовили тоже очень интересный стихотворение. Вот теперь город, мой дом. А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших 3 моих окна, я вспоминаю, здесь была война. О, спасибо огромное. Следующий наш участник, Хошкельдин, Смаилов. Ильяс. Смаилов Ильяс, алғышлармен қаршылап алыңыз. Высоцкий. Он не вернулся из боя.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Следующий мальчик, многоуважаемый наш гость, Абсилямов Бекир. Добро. Машалла. Егерм. Ученик мектептен танылысын. Роберт Рождественский. Помните, отрывок из поэмы «Реквием». Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секунды. Зедулаев Амет, ученик школы номер 28. Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть, желтые дожди. Только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Спасибо. Çok sağ olunuz, gol atmışlar. Еще есть дети, которые выступают, нет? Тогда еще Нет, все выступили. Мы хотим вручить, с вашего позволения, и, конечно же, наши дипломы, потому что детки сегодня очень постарались. И нам от вас, то есть от нас вам, очень огромная благодарность. Карачуль Гирейхан. Alkışlarla karşılamalıyız. Bakışlar, sen bugün çok более çalıştın. Buna sana bakışır. Alkışlarınız. Devam edelim. у нас дипломы и, конечно, подарки для детей. Пожалуйста. Bu senin diploman. Gelecekte daha öğreneceksin. Devam etmemiz. Karaçul Elmas. Ana. Alkışlar, Allah razı olsun. Devam etmemiz. Karaçul Hatice. Ana. Karaçul Nazlı. Onun hakkında biz Yangi Dünya gazetasının balalar sayfasında yazdık. Смаилова Ayşe. Absilamov Bekir. Смаилов İlyas. Bu balacıklar hakkında da Yangi Dünya Merhaba gazetasında da yazdık. Devam ediyoruz. Ziyadulayev Ahmet. Bu balacık hakkında da yazdık bizim gazetelerimizde. Çok sağ olunuz, hürmetli balacıklar. Sizge çoktan çok alkışlar. Daha da öğrenip bizlerge daha misafirlikке geliniz. Çok sağ olunuz. Ну еще, дорогие друзья, еще один. Надеюсь, она будет долго и долго еще звучать. Спасибо. Звезды в ладонях я книгу прочла, сердце жалось по щеке.
Жырлап боласыз? Айтайын, екіміз қосылып айтайық. Баш пармағым қарда бар, ишареті қардана, орта пармағым баба, езук тақаны ана, чинати пармақ бумен, еп солып айрем. Білеміз. Там блокнотик, книжка. Ты же книжку читать не будешь. Телефон тут. Телефон yakınca tut. Ана осы ма баханты? Телефон bana bak. Güzel. Şimdi yarım saat çıkacak. Telefon kimin? Hadi dur. Çok sağ olun. Спасибо.